Kulsip Town Sanitation Task Force Committee THUTKHAWMNA nei ani. Dragon fruit chingtuloneitute chuan an thlai hralhna kawngah harsatna an tawka an mangang niin an sawi. Taidisana group YMA chuan hnaia kuhva phurh lirthei pahnih an endik lova. Police ten an tlangtir chungchangah thil dik lawo ngei ni an hriat thu an sawi. Tlirtute chebei ule LALRINMAWIA kania Chanchin Thar lo ngei thlak chhun zomang. Kulsip Town Sanitation Task Force Committee THUTKHAWMNA nei ani. Voin chun khan DC Conference Hall Kulsip Town Sanitation Task Force Committee chu an chairman Pvt.Ltd sanga Deputy Commissioner Kulsip Havin THUTKHAWMNA nei ani. Pvt.Ltd sanga chuan Kulsip bulhlopeina mun reng titlanga bulhlopeina chu National Green Tribunal ina phalto lo awangin Solid Waste Management Center dip mun tlang chu pei fel ni lo chungin man angai ani atia mipui van tlang bulhlo le biomedical waste po apeina mun dik taka kan peizel apoi mo thu asoi voin THUTKHAWMNA hian bulhlo khonman atanga sanitation management chungchang te bulhlo khonman khondan tur te bulhlo khonman red en non na te solid Waste Management Center di muntlang kong chay chaddan turte, driver le lorry attendant tharlo chungchang te, demolition waste dumping site le, fina chungchang a veng in elna neidan tur chungchang soy hau ani. July ni somachang ni somni pahnih sang ni somni pathum chung hian Synod Book Room chuan Mizoram hun shangshanga an bung rozor shangshang te mantlom zogin an shaldona Kulsip branch chuan tukin zingdar kwa hian Book Room diakona Pastor H.VANLANGHAKA chairman Synod Book Room Committee chuan hongin upalal hluna khwang puilam kaushan chu lekhabule masaber tur ani. Dragon fruit chingtuloneitute chuan an thlai hralhna kawngah harsatna an tawka an mangang niin an sawi. Mizoram Sarkar Horticulture Department malakna in state chungmun shangshanga kumsang ni som paruk vela changkhan lo nei tu dragon fruit tlangtir chan ania Kulsip district bika chuan Horticulture Department malakal puilavin focus le SCDP kal tlangin kutna thoktu tam takin dragon fruit wan an siamani tundin huna Kulsip district a hian dragon fruit wan siama mala chungkwa zanga chuangan omto anga ngai ania tunlai hi dragon fruit thar hun lai ania Kulsip district a dragon fruit wan siam tu te in an thar chuak meka tol chunga hralhna an hmu mai lo awangin then kha chuan mania hralhna in ngei to in mun shangshanga an thon kwala heiba ka hian sumdong then khatin lak sakin shilonga te an thon sak bokani heti la hian tol chunga hralhna a om lo awangin chungko then kha chuan an thlai thar chhuate chu ti ngei na shervin an mang an pui tan hle a an thar chhuwa hi kumtinin atam tial lain a hralhna red ero atlatniam chak hle a dragon fruit hi kumin November thlavel thlenga ra lo tur alo om tura ngai ania a hralhna an hriat lo zel phei chuan an kumkhat na thaw chu a thlon dona ngain farmer chen ka chuan an dragon fruit te chu an mang an pui tan hle ani. Taidisana group YMA chuan hnaia kuhva phurh lirthei pahnih endik lova police ten an tlangtir chungchangah thil dik lawo ngei ni an hriat thu soin tunhnuah hetiang thil hi thleng to lo se an du ti an soi. Thu an siama Taidisana group YMA chuan police check gate check post reng chungpo a dan phallo foreign kuhva phurh tu ten check gate an paltlang thei reng chupoi an ti thu tar langin dan le sheken ko tu mipui te thinlung a hlutna alo tlahniam zel hian ngong thalo anei zel po hlo om tak zet ani ti in hetiang hi thleng non to lo se an du tak zet thu le an ngen na te za sak turin kuhva tol tu te le thunei tu te an nge na Taidisana group YMA chuan dan lawaram dang kuhva tol lu chungchanga sarkar le puile Mizoram sarkar in khapna thupek an chuha fo hnu le hachek bial kuhva chingtupol le joint group YMA Taidisana group le langkai YMA te po invoi enge muzat ramdang kuhva phurh to lo turangen na thu chu an siam to chungpo a hachek tlang dunga tun thlenga dan lo kuhva tol rukman tur ala om reng hi poyan ti thu an soya heng ram dang kuhva hian hachek huam chunga kuhva chingtu te tan shalna konga harsatna tam tak athen mek ni in an soya HBKCP ten ni kumlama kuhva phurh lirthei an mana kuhva tol ruk phena dan phallo thil smuggling lian zok tam tak in phum roti po chiang tak an hmu chhuwa thu an soi
HBKCP in thale tuitam taksenga thiang nim taka tharchwa kuhva kawngah harsatna siam tu ramdang kuhva tol ruk dawa ma anlakna an thlop thu tai te sena group y me chuan thuchwa an tar lang buk ani COVID-19 lenga wangin kumina mi pariat lenga wangin kumina mi pariat an thitoa tuna hian shikai enkol mek mi paruk an omani Integrated Disease Surveillance Program IDSP how to tenhena changa thudon danin joni somni pahnih kan puke thanglian khu makum somnga pakwa Upper Republic Aizol to COVID-19 awangin Trinity Hospital a athia thonei tu telemen report an don tlai awangin zirtop ni khan COVID-19 wanga thi zinga zialo chau ani coming January ni khata changa ton thleng hian COVID-19 veilo sample sangthum sari le pasari endik ani to a an zinga zanga somriat pariat chon shi an kai mu chho ani shikai zinga zanga somsari pali chu andam to a mi pariat an thi ani enkol mek mi parukan oma kumsang ni somni achanga ton thlenga Mizorama mi zasare somthum pali COVID-19 wangin an thito ani Mizoram Sarkar Flagship Program Socio-Economic Development Program Second Phase Motora Thantene August sangni somni pathum chungin sumpek mantum ani a Second Phase a hian chung ko sang singrukne na chanpuina hi pektum ani Planning Board Vice Chairman H.VANLANGHAKA soidanin SEDP sumhi omto ma seti filngai eloma hei wanghian adong tu turte na sumhi pek thei elani law lislati felchi alaute om awangin sumhi adong tu turte na pek chwa me thei ani lawa pek hun tur hi alashiat che alaw oga sangni somni pathuma chuan peisham kantum ati SEDP semdang tura beneficiary te na trum khatatan chek singni sanga hi an account a thunphot kantuma second installment posum omsa ani awangin arang the angbera pek le kantumani mase department lamin boipui ngai ne anne thina wangin second installment pek chwa hun tur tak ero soimei harri dewa SEDP second phase a hian Mizoram chung ko tamber chu cover thei an be seiti soin thingtlang lama chuan adong thei tur om chu anol pui chuan kan cover thei ve kan be seya ma se Aizol district le mun then khata kan na tuam zo lo dewang heng mi tan SEDP third phase tur he om don le don lo ala shiat lo ani ati budget a kan da ani lo awangin SEDP first phase dong to te chuan kumin sarkar kuma sumpek bel ani don lo ni in an soya SEDP dong tu ten ni na anga sum don te an man le man lo vilzui konga thoktu in de lo awangin malaka harsati asoya vilzui na hi district level committee kut ani book awangin keini chon malak na kan nei lem lo ati SEDP first phase a account number le house number in anga tama wangin harsatna an tawk nia soin second phase a erozia omdeu nia an shiat thu an soi Assam Rifles Battalion Headquarters Zawkhusang munalo nei tu ten harsatna an nei chungchangah Home Commissioner hawin THUTKHAWMNA Commissioner and Secretary Home Department CT.MAWIA Vuin Khan apisa Assam Rifles Battalion Headquarters Zawkhusang ramchen omalo nei tu te tun hnaia AR lamin anram kaltlang an phallo chungchanga uluk le ngun taka soi hauna nei ani a Commissioner and Secretary Home Department in lo nei tu te hena thil kalphung le ni dan te le Home Department in AR sonna tor chungchang ma alag dan te kal khom hena soya lo nei tu te hena tangin harsatna an to sang chungchang ngai thak ani bok soi hauna nei ani hnuwa hetiang han thutlokna an siamani Zawkhusang le ache vela lo nei tu ten thu an shat fe tok lo awanga thu thedara Mizoram Sarkar le Home Department an pona chungchanga thupa an choi mei baka Assam Rifles te chunga po thinlung takin thupa an choi bok bypass road siam that ani ma chuan lo nei tu tam Assam Rifles Battalion Headquarters Zawkhusang kaltlangin thochen ni thole ni ninga ni le zirtop ni ate lirthei nendar zingdar li atanga tlaida ruk inkara an kaltlang theyanga ni lai ni le inrin ni ate hian lirthei kaltlang arem don lo thung ke ero chuan engting ni apo kaltlang thei ani tur thu relani hei hi Colonel Mukesh Suklak pompuina ati felngalani achunga rem road ne he security thil le trolbik thila chuan Assam Rifles le Home Department ten an ennon thin don ani khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni e